Kuringana na Masike Munto uria ni umwe wa arigitani a thibitari uyu, namba ya aria magumirwo ni thina wa maitho mwena uyu ni yongererekete na gikiro kinene, guku akiuga thina wa njereri niguo ugumeire aikari aya muno. Mostly is usually caused by age. The elderly people usually get cataracts, and also it's caused by diabetic mellitus. We usually get early cataracts and diabetic mellitus. People who have a high blood sugar levels. So those ones which we've gotten, we've referred them to the hospital. Oho augite ona thengia ya aikari aingi alangalanga gukorwo magumeirwo ni thina wa maitho ni maraga thibitari nginyaniru ya kuhurana na thina uyu. Julius Mwangi uria ni umwe wa aria marateithika na tabarire iyo ni agathiririe thibitari ya Lions akiuga ni makoretwo magumeirwo ni wagi wa utungata mwega wa maitho kwa ihinda iraya. Huduma eno tutikoretwo twinayo na tutire twareherwo na riu ni turona ni wega ni undu wa kureherwo huduma iyo na ni turona ari wega tondu andu angi maumite kunene na matingirahotire gukinyira huduma eno no riu ni twakinyirio ni undu wa kureherwo ni mubunge witu na turamukenera ni undu wa gutwika uguo. Nake Jane Muthoni ni orete thirikari gutigirira motungata ma thibitari ni matambio icigo ciothe guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV, Jita Wangari wa Mwangi.